Modal nak kena ada berapa untuk dapat 1 juta? Okay, ini rahsia dia. Ini sebabkan Malaysia kan, dia punya goal ialah always nak target 1 juta kan. Ini rahsia dia. This is gonna be a good sharing sebab semua orang nak 1 juta. So kita kira contoh, let's say kita nak 1 juta ringgit untuk next cycle. For sure, at the first place, kita mesti kena ada price target untuk any asset yang kita nak. Contoh, Bitcoin. Kita boleh expect that for next cycle, Bitcoin akan pergi sampai level berapa. Let's say kalau kita secara personally tak ada analisis, kita boleh gunakan teori 4 cycle yang mudah, which is Bitcoin secara sure dia, which is bukan secara sure lah for last 14-15 tahun, Bitcoin keep buat all time high and keep pecah all time high. Contoh, let's say lah Bitcoin, kita target that Bitcoin boleh jatuh sampai ke, saya akan ambil satu, you guys cuba ambil satu, 67k, baik bawah lagi bawah, kita cari yang paling bawah lah, kita cari yang paling bawah. You guys komen 44k, 65k, orang majority orang 45, 65 lah. Okay, ada satu ni cakap 35k. Let's say lah, kita ambil lah the worst case lah, dia jatuh sampai ke area 75k kan, which is memang barai teruk lah. Kita ambil lah 70 kan, 70% jatuhan daripada top, 70% dia jatuh dekat area 37. Abang tu cakap maksudnya dia punya teori ialah 70% Bitcoin jatuh pada all time high. Kita marking jap this level, Bitcoin jatuh 73%, and kita tahu for next cycle Bitcoin akan pecah all time high paling kurang. Jadi kita ambil daripada 35, 36, 37, daripada 37 ribu US dollar ni kepada all time high berapa persen? Dia lebih kurang 234%. Faham tak? Itu ke all time high je. Kalau let's say Bitcoin ke 37k US dollar jatuh, next cycle dia nak pergi ke 129k semula dolar, dia akan beri sebanyak 239%. Kita ambil lah 200%. Jadi berapakah modal yang anda perlu masuk, perlu all in pada 37k untuk bagi return sebanyak 1 juta? Simply you guys do a math je. You guys buat pusing-pusing math tu, nanti you guys akan dapat lah berapa modal yang sesuai dia. 300k. Jadi itulah reasonable dia. Tapi cakap, bang, jujur bang, saya mana ada 300k. Okay, tak apa, tak ada masalah. Ada jalan penyelesaian dia. Jangan risau, ada jalan penyelesaian. Maksud dia apa? You guys tak cukup untuk masuk 300k untuk selesa dengan 200% untuk achieve 1 juta. It's okay. Jawapan dia lah, you guys tak boleh main Bitcoin lah. You guys kena cari alpha. You guys kena turun sikit lebih dalam. Kalau Bitcoin ni maksudnya memang by chill pun dia akan achieve balik all time high kan, 200%. Maksudnya you guys kena cari alpha. You guys tak boleh main Bitcoin, you guys kena cari alpha because of your target very big, sedangkan modal you lebih rendah daripada ini. Let's say lah you guys ada 50k. Maksudnya you guys kena cari token yang boleh bagi 10x. Ataupun you guys ada 100k kan. You guys kena cari token yang boleh bagi 10x, then you guys boleh buat 1 juta. Sama je, last cycle pun sama. Bitcoin naik lebih kurang 300-400% je, and semua orang tahu, semua orang boleh buat anggaran itu. Tapi kalau altcoin macam Solana, daripada $7 naik $270, itu dah dekat berapa persen? Dekat 30x, 20x. Token-token lain macam Hyperliquid daripada berapa naik ke berapa, 40x. Banyak token, tapi itu dalam kategori alpha. Something like that. Okay, clear?